Tuh. Miharu aslo rambammahuge pahu panare mihenga nido den miskitta kun aslo hagegatuga mi made do aslo warmade do aflado aslo rambamma vettiru furife alwan menna ekka 11 10 wara hataru something some anikka iceman jolipatiga kibba me kurani ngabe dan ale emihon edakka wahage ngado halando guys komwahake kayem dem henti dakkani jolipati tibege Andemo ekkada pahodiyaga do mehun wara maduwen mamis nemara e wahaka do midakkane kudin wes waragina sakaraja aflatwa amin be ademi hum bis miyanna niyama e wahaka dakkamne aslu rambama vettiruga ama waragina miskito kudindo taslafu eka muhammat taslafa pahodiya mi eluni ma miyo wa gotte anika namada isha namadan arafe sama ekkada mi fabage dani salandi alone sparafene hamati him faven kuinda den bike miskitawga oba hama me sakaravis jaha kommes warakaddo hi samasa ko anika dalashi maccan e faba fa kudin etibe tibun ei alwana kewani do aplado ha rangalu kamen nondo den miga aslo ane mi algon men nan aslo hagegatuga e maulumatus bodan hissanu kureveni kannege do kudinna den algon kabulu kuragatuga yais algon kabul kuragatuga den mi rambamas nimigen dairuga den pahodihaga mi pahodihay nimigen dairuga ama horiha ko den bisama mi video balafa miskitan ara mi namawtawga alkamuga bodan ulenekama lafa karoni kige da upload tunni algon hama ummiyatu kurang ara then algon hama ummiyatu kurane me video bada me video beli uriha ko de sakara najama Jitikon namaz madbatiri kamaki namaz ko plan ka ummid kuran algon men ges ummid ki hama we have gina ko dinne me video bada fa hama gina namadara fa gina alukantagu bæru yais mita algon men me kurakama kido me mustaqbala kudinta ke bina kuru ema me mustaqbalan algon men me bina kura kudinta ekudin vaanjehene algon menge me ahulagi mingando algon menge me sloki mingando algon men namadaggo algon me ada kurun je alukan me ayan allah taka algon men suwetteri kama ekiga ada kurun je alukan me kotuga dekige mase kurando ehem bejje kawanyai den anna jilabis me message onnani gossa ema message ki namada pahudiha pahu panariyan alafe miyoti ehema namadan horiha befulum vis ari hasako horiha kudim vis gos usuwetteri kama ekiga namad ko nimigen vituriya ekko koggen kaban anna handan korechchi kige guys tabba ehema mi message tibe fulunna du kollamu algon men hatar mi hum bakwelan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh